Kwenye bonini sura kaifaki le mali. Yebe finally. Lengo yalo tsang hlabela ungahlabela kuyikwando. Ngihlabelela ini mina naliphe ngidiphi. Ngonyati kusini. Dawuna mina ngihlukana nawe nini nanini. Mhla uhamba usithela ngencenga inhliziyo yami ngawifuna ukuma. Uthi inhliziyo yami miyeke. Inhliziyo yamdedele. Uthanda mnikelo nabelanele. Ngonyati bonini. Like to be honest kunento lengichazako ngawo nguvile ufaka ukuthona ufuna kumlungisela licingo lami ephone world opposite somhlelo park nguve nje uthi ufuna kumlungiselayo kulicingo lami nje kwangisithi mbadanini letho because nemali ufuna nangi ebhanki no ithuni manje noma ngabe nginini ngakuva wathi ufuna kumthingela ne screen guard ne pouch because the phone world kukhona opposite somhlelo park yes ndawenda konke isikhathi sinye bese sengakunika nje imali ukhiphe out awunabo bangani abe out nebangani bakho ubonze ithenga ini mina ngithi ngwenyongilungisela ifoni uyangilungisela ifoni ngwenyangilungisela ifoni lengathi ibheke kuwe nanini ngangayibona mina ngihlukana nawe nini nanini mhla uhamba sithela ngenengi inhliziyo yami ngawifuna ukuma ngithi inhliziyo yami miyeke sisiyomdedele awu phela ngonyakana ngikho ephini uhappy but umhlukubetelayo bhuti abantu angimathi nongomathi mina lona lengathi ibheke kuwe nanini ngangayibona mina ngihlukane nawe nini nanini mhla uhamba usithela ngencenga inhliziyo yami ngawifuna ukuma yami ndeke sisiyomdedele